politics e wo Ghana men ka ho eni aban ni nyina asan 99 beto President Rawlings na wo mene ne sane kama ewie President Kufuor na ba meta na chi kama ewie President Mills na ba mene ne ye adwuma na President Mahama befa so mene ye adwuma President Kufuor Dubai onso sa mene ye adwuma President Mahama ba mene ye eso media ne se aban a Ghana fo beto aba ma no se ye nyina todo no se we ni ato ama no there was some in the year man futu na dem maker wo mo betie yitie wo mo yintie and so men kana bonte na hye mo de ejibia na enabi wo a otufo ye NDC na mesemafa otufo ye MPP na mesemafa